Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Kajalau Konrad K. Sangma minta kasngi habakran hakajing yalang bu mau nongrim nak benta ban kintiu kerdani ke Bernihat Primary Health Center sya ke Bernihat Community Health Center ulapan bena sendan baya ke Patar Kema Administrative Unit in kintiu kerdan no sya ke Civil Subdivision hakitayo khaddo jong benai nai wing minta usnem. Ulang bau kuat bania tu ya kipat ba lingba kate kerensan ba ka sorkar jela kala dep rai ba ya ka Civil Subdivision hapatar khma insa aino au ni hi usnam bat hau benai nai wing kin sawan ban plipat ba ya ka Civil Subdivision ka bathamai hapatar khma shu Konrad Sangma ula ai ru ka jing ro yu MLA ka jirang ba sostena sotun ba deling ba ka jing tre shitom ba ka jing shem khya ka jong u ba ka ni ka jing dawa ba jing ang nu jong kipat ba kala ban urlong. Nakaliang MLA ke jirang wa sostena sotun lambat kinong yalam shnong kathan kilapan pawi ke jing sngo kuman shik adai halor kani ke jing penbena jong Menteri Rangba ban gantiu kerdan ni ke Patar Kema Administrative Unit sya Civil Subdivision kabalong shisha ka ni ki mat jing dawa jong kipat ba kabala slam baha. And the Honorable MLA has been one person who has been behind the government and behind me, pressurizing me that this development should come in. And that is the Civil Subdivision for Patar Kema. And I want to tell you today on this forum that we as a government has decided that the Civil Subdivision for Patar Kema will be given within this particular year, and by the month of November we will be coming and we will be inaugurating the new Civil Subdivision of Patar Kema sometime in the last week of November. And I would like to again congratulate the Honorable MLA for all his efforts and hard work which has made this very, very important and long pending demand of the people of Jirang constituency possible. And as I said, in the month of November, towards the end, either 24th or 25th of November, we will be coming here to Jirang constituency, to Patar Kema, to inaugurate, not just lay, to inaugurate the new Civil Subdivision of Patar Kema. Jingelum kajungi hang deupor hang jingin don lang badi MDC ba Victor Rani nangkai ex-MDC ba William Song midon ki chairman jongka Parkma Civil Subdivision Demand Committee is secretary nangkai ki member jongka Parkma Civil Subdivision Demand Committee teknik kesni hagaba Honorable Chief Minister jungi ilawan ban peli ban bana ya ka Bernihat PHC ban upgrade sa ka CHC te hakne ka jinge kren bat ka jinge perkhat ka agas por ba I Honorable Chief Minister ilapan bana ya ka Bernihat PHC ban bana ban pergi kedan sa ka CHC kadon ka kubor ka ba ni hapan penpau ya ka jing sokmen ka bahado ka dakta kamtam nakalian junga kungu local MLA naso penpau ya ka jing kublai yau Honorable Chief Minister ya ka sarkar hakaba mai ila penbana ba hak at sautrik jong benai November ni select ban inaugurate ya ka Pertma Administrative Unit ban kinki perdan no ka Civil Subdivision kabadai ka long waiting demand jong ki paiba jong ka Western Riboy hibro kuwe kenika issue ka bakipay ba kilang no last lamba nakuwe ka government sa kuwe pat lami ki ka inong mikmat na way no pat sa way pat anay hakene ka por ba matang suban pa jing sokmen ya ka buram bat ya ka jing pediang ka jong ka soka kamtam yu Honorable Chief Minister agaba ila bu ya ka tarik banlet ban pleno ya ka Parkma Administrative Unit ban upgrade sa ka Civil Subdivision teka jing kublay ka long lang ya baro ki paiba jong ka Western Riboy Brockway karpang ya ka Demand Committee apan pawi ki jing kublay ki baro ya ka jing sya ka jong ki ba ya ka jing trelang ban ngingit scam banang neskmat hadin bangilayo iki project nang yo ya ka bangin lang ban penbahas isu na kumenta ka konsensi ka jongi nagliang jonga ngaso ban penpau ya ka jing sehukumen ba ngaso ban penpau ru ya kajing singaw ko jong asimet ya ka ba Chief Minister badon brom jongi hagan ya ka singi
ai ya ka tarik hagaban panpena bangin yo no ya ka civil subdivision ha patak ma ya kan yang ngaso pun pau yang jing sokmen namar ba kajing tawa ka jongi nagaliang jong hostel boy dorbar kadai ka bala kamslem nadu ba i lokal MLA jongi hak tukupor ba itirambay ide chief minister ngila pansingaw ya kan ya ka jing don kam ban kentiu no ya ka administrative unit syaga civil subdivision hab kapor jong ka sorkar kongres ngimcem lala ban penorong ya ka wat hadien ba ex MLA jongi badang su dep ba lambok melingap ibadon ru hagabor hak tukupor jong sorkar kongres ngiladu ikjingkamen namag ba ka sorkar tukupor kamsiam la ban leyay kabangas ngobat penpau kan gapor kajing sokmen sya ka sorkar kalong ba hakan ka sorkar MDA hagajing lam jong chief minister si Conrad Kesangma rangkat bat i MLF dan brom jongi ibadon langhang ne i sa esotun MDC jongi ba birani i ba lala ban penurong sya kan ka si haga bangin sayo ya kan ka civil subdivision haka arab sautit no bangbar kumala de pen penamene nagaliang jonga ngaso pau jing sokmen nek sorkar bat yagi officer khamtam yai kinomit mat ke jongi bat hangne ngi don lang ru ex MTC jongi ba William Mensong ibalatip khamba ya kalentiai jong ka jing tawa ka jongi ya ka patak ma civil subdivision ti kini de ki khubor ki banga sngo pen pau ka ne kapor ba nga ai kublay nga kibukit wiang ya ka ne sorkar ka ba ngilayo hakane kasi ya kajing pan pena bangin sayo no ya ka civil subdivision hapatak ma hak tiga Arab Saudi.